Stigao drugi dio komode, ljudi. Kad bi ja vama rekla, znači, pogledaj mi kosu. Kad bi ja vama rekla koliko je ovo teško i koliko će ovo vremena meni sada oduzme, vi ne biste vjerovali. To je toliko teško. Ove komode i ovo što sam sastavljala, to je apsolutno ništa za ovo. Zato što je i velika i ima puno tih dijelova i na sve to ima kamin koji sam ima 38,5 kilograma. Možda to za nekog nije puno, ali za mene ovako sitnicu koja imam 62 kilograma. Lažem, nemam 62, imam 70. Udebljala sam se. A šta da radim, ljudi? Šta da radim što sam se udebljala? Nećemo sad o tome, to će biti druga tema za video. Debljina moja i možda polazak na trening. Šta da radim? Dok se ovo sve sredilo, trebalo je vremena. Jebi ga, mi smo ušli ovdje u prazan stan. Nije bilo apsolutno ništa. Sve je ovo trebalo, što se kaže, od nule krenuti, tako da nije bilo ni malo lako i na sve to radi, jedi. Nemaš ti vremena nešto specijalno sebi da se posvetiš. Kao što vidite, dobro, nije mi kosa loša s obzirom da sam je sinoć oprala i samo prosušila. Dobro se ona drži. Idemo mi da ovo sastavljamo. Trajat će ovaj proces, ali mislim da ćemo uspjeti u ovom jednom videu. Da, njih sam napušila tamo iz razloga što rekla sam vam da mi je stigao onaj prvi dio, to ste vidjeli u onom videu. Međutim, ovaj drugi dio sam toliko čekala, sam na kraju im sastavila poruku gdje se oni posle izvinjavaju i stigao je taj drugi dio odmah sutradan. Tako da, ajde da mi ovo sve otvorimo pa ćemo vidjeti kako stoje stvari. No, ovdje je dosta ovih zaštita, to mi se sviđa kako je to sve lijepo zaštite. Evo vidite ove kao čoškovi, da se čoškovi ovih daski ne oštete. Ali ovdje će nam, ljudi, trebati baš puno vremena. Da li ću ja uspjeti sama da to sve dovedem u red, a da mi ne pomogne Marko, vidjet ćemo, ne obećavam, potrudit ću se. On je na poslu, tako da ostaje nam ono što sam rekla da hoću da sastavim sama, da pokušam da sastavim sama, da bi njega iznenadila i da bismo se zajedno oduševili, jer je stvarno komoda prelijepa. Ali pogledajte vi, ovo je cijela kutija sa tim dodacima, sa šarafićima, ekserima ili šta već. Jao, evo ovo se nešto polomilo ovdje. Aha, only for packing. Znači ovo je samo za pakovanje, nije ovo, ja rekao, eto, presjeće me. Samo za pakovanje, rekao, ovo je dio komode, evo vidite, ovaj drugi dio je oštećen. Jao! Dobro je, vidiš, stavili su ovdje ovu naljepnicu da je samo za pakovanje. Ništa, ljudi. Vjerovatno su stavili u ovo. A, znate da sam ja nabavila one kao skalpere. Nožiće one za otvaranje paketa, kako to? Bez mojih makazica ništa. A gdje mi je plan i program? Ljudi moji, pogledajte vi, ovo su kese. Ovo su kese, vidiš šta ovdje se dođe. Jo, majko moja. Ali gdje mi je... Zašto nisam dobila papir? Pa i on treba odmah da je tu negdje. Na početku. Ništa je da vadim ovo dio po dio, možda je s druge strane. Sad
ćemo ovo da odvajamo ovdje. Evo vidite vi koliko je to čoveče. Pogledajte vi kolika je ova daska. Čekaj da postavim i ovaj drugi telefon ovdje da snimam za TikTok. Da snima za ljude koji nisu na YouTube-u. Ali njima ćemo svakako kratke videe da pravimo. Nećemo im praviti ovako dugačke. Ja, ovih nekih kocki, a ovo mi je najgore. Ovi sitni dijelovi, to mi je najgore, ljudi. Kad vidim kockice i to. U ovoj kutiji se i dalje nalazi kamin. Evo ga. Ovo su vrata. Aj, gledaj da li lapa nešto slomi usput. Dobro. I evo ovdje. Da imam ali još kakvi dijelova ima. I ovo je samo za pakovanje. Evo vam ove kockice malo. Nemoj da padaš. Ovo su fiokice. To je to. U ovoj kutiji više nema ništa. Šta je u ovoj drugoj kutiji. Jao, pa ovdje je još dijelova, ljudi. Jao, pogledajte ovo. Ovo će trajati. Neću ja sad sve to kako sam ja zamišljala. Pogledajte. Milijardu dijelova, ljudi moji. Bože mi sačuvaj. Milijardu. S obzirom da je ona došla uz kamin, tu bi možda moglo da bude da je to nešto vezano za kamin.
B8, 17B. Dvije osvice nam trebaju. Evo ih ovdje. To je step 1. Od ovoga ćemo krenuti, ljudi. Znači ovako. To, 17 nam treba, to je ovo. Dvadesetka. To je ovo. Ovako. 21. 21, da budu na gore, dobro. I 11 i 12, to su ove. Znate što sam ja grešku napravila? Što nisam ovu kutiju koja je bila sa kaminom unutra, što je nisam sastavila onaj dan kad je to istiglo, nego sam ostavila kad sve ovo dođe i sad je to problem veliki. Mislim, nije problem, nego previše vremena će da me oduzme, ali ajde. Tad sam mogla ovo da sastavljam. Ovako i ovako. To je step 1. Tu trebaju ovi B. A, T, J, I, R, duplo V, G, B, ovo je B, B, nije ovo. Sve ručkice. Evo je B. Ovo nama treba sad. Ovo nam treba. I treba moja bušilica, naravno. Moja mala bušilica. Jeste se prepali, aha? Jeste, prepali ste se. Pa idemo. Step by step, ovo sve ide u, znači, u sredinu. Ovdje. Dobro. Znači, idemo, što se kaže, od početka, ljudi. Prva. Druga. U 17-ice ide ovdje sa strana. Dobro. Ovdje. Ko? U 20-ke ide tu. Će baš biti teško. Ali nema predaje. Jedan pogrešan korak i
jedno pogrešno da zavrnete, ovo može vas vratiti na početak dok otkrijete problem, tako da moramo sve ovo oprezno voditi računa. Step 2. V. To su ovi slajderi. Dobro, šta radimo s njima? Izvučemo. Izvučemo. I ovo. Dobro. Ovo izvučemo, jel? Da to izvučemo, to ostane. Aha, dobro. Tako isto iz ove uradimo. Ovdje. To je. Pošto imamo još dvije, ne znam da li to treba odmah raditi za ove dvije. Ali nećemo, ostavit ćemo ovo. I šta sad s tim, još to ovo malo masno. Sad to stavljamo na sedmicu. Daska sedmica. Mislim da je ovo. Ne, 5, 6. Treba naći sedmicu sad. Aj, majko. Kako da znamo gdje je sedmica? Znači sedmica mora biti ovdje negdje. Ove ćemo odnijeti veliki ovamo. Evo je, evo sedmice. Evo sedmice, ljudi. E sad, na sedmicu s ove strane ide ovo. Ako je ovo, onda je ono. To idu V. Duplo V. Ajde. Ovi. Ma. I treće. To. Znači, završili smo sa sedmicom. Sad nam treba daska četvorka. Znači, ove rupe trebaju da budu velike na gore, a ove na dole. I isto to uradimo sa četvorkom. Centriramo. Da ne kažem. Tačno je poklapa gore, brate dragi. Joj, ako bude ovako problema po cijeloj ovoj sad komodije, sad će se meni živci potrgati. Pa kako nije dobro centar, vidiš? Ona gore prva sve normalno, ova druga nenormalno je. 11 i 9.
I sad, tu. Znači ona stoji ovako i tu treba da se stavi ovaj i ovaj. Dobro. I isto tako na peticu i ovaj. Ljudi, sad je ovaj prvi dio završen. Znači dole ispod, evo vidite, tu će ići fioke. To smo završili. Evo vidite šta je još sve ostalo. Tamo. I u onoj kutiji je kamin. Ima tu još, vidite, i ovamo su ploče na sve strane. Ali dobro, idemo polako. I evo me ljudi, znači ostalo mi je još par ovih daščica da završim. Slomila sam nokat, da, pukao je. Mada su dosta izrasle, sve kao danas ću, sutra ću, zakazat ću se i nikako da se zakažem da odem da radim na nokte, tako da mislila sam iskreno da vam kažem i da ih skidam, jer su mi dosadili više, iako su moji i ono samo je gel lak, ali dosadili su mi više. Željela bi da malo oporavim pa da mi onda ponovo izrastu drugi pa da ih uradim, jer ovi su mi nekako dotrajali. Ali to nije bitno. Ono što sam htjela da vam kažem je to da mi nisu poslali 2 LED trake koje dođu uz ovu komodu. Ne znam iz kojeg razloga to nije stiglo, apsolutno sve sam pretražila, nema. A tamo u planu i programu u opisu stoji da su tu kao u kutiji. Međutim, to meni nije stiglo, tako da ću im i to pisati. I ako mi ne budu odgovorili ili nešto, onda ću uzeti LED trake, nije to ni skupo, nego eto zato što je išlo uz ovu komodu. Ali dobro, nije prvi put da fali neki dio. Tako da bitno je da mi ovo sastavljamo sve, ostalo mi je još malo. Najgore mi je što evo sad ove neke stvari koje moraju tu da se zavrnu, ne može da se koristi bušilica jer bušilica ne može da ih zavrne. Moram sa ovim malim ključem, tako da mi to ide na živce jer baš mi dugo vremena oduzima, puno vremena mi oduzima. A jebi ga, ajde, šta da radim? Ništa, sad ove sve crne koje vidite ovdje, u svaku ovu ide po jedan i to moram, evo vidite, sa ovim kao malim da zavrnem. Da je napravljen gore prostor kao za bušilicu, pa da zavrnem, to bi bilo minut jedan da preletim, ali ne vredi. Ništa, snimam vam kad se približim kraju, da vam ne bi sad trajao video 100 godina, a da vi gledate kako ja tu vrtim ovo. Tako da nastavljam kad se približimo kraju. Ne, em sam pred nervnim slomom, pred pucanjem. Ova komoda, ljudi, ovo je ogromno, evo pogledajte vi sad kako to izgleda. Zamislite, okrenem je naopako i nisam uspjela lijepo da pridržim i ovdje mi se izvali ova fioka i pogledajte, evo, ošteti mi, evo, ovdje i ovdje. Ali ajde, reko, možda će nekako da premažem to lakom za nokte da se ne vidi i s obzirom da je ova sad velika daska došla odozgo, vršit će pritisak da ovo ne može da ispada, ali eto, morala sam to da sjebem. Ne mogu da vjerujem. Eto, skoro sam sve završila, mislim ima još ovdje posla. Presjekla sam se kad sam čula ono ode. To. Sad ću da stavljam fioke i dole vrata i ovdje vidite imate, to je kamin. Ovo je kamin, tako da ćemo to poslije ubacivati. Ljudi moji, što se ja naučim s ovim.
Ljudi, došli smo do fiokica. Znači, najviše me nervira, to sam vam rekla, što sad sam došla do toga da moram ručno ovo da zavrnem i onda baš gubim dosta vremena, a i snage, boga mi, jer nije lako ručno zavrtati ovo. Sve nekako dobijaš žuljeve. Gladna sam, ništa jela nisam. Kosu koju sam oprala sinoć, sad bi već mogla opet da je perem. Koliko sam se ovdje uspaničila i preznojila. Pogotovo ono kad mi je puklo, kako sam se iznervirala tu. Jer ova komoda nije ni malo jeftina, a meni se ne da da se sad razlačim s njima, da vraćam dijelove i to. Vidiš, sad ovaj mali se poremeti ovdje. Ne možeš se meni poremetiti. Tudum! Da vidimo šta je dalje. Su dalje koraci. Sad tu sa strana ide ovi dijelovi i ide V. A V znači gdje je ono duplo V? XY. Ja najbolje da nisu ni to poslali i onda da se čovjek uzme i da se V. Treba mi V. V, evo ih. Dobro je, bar to ima, jebot. V. Sad ovdje. Ovo je malo masa. Teška i znala sam da će biti 1000 ovih dijelova, ali ajde, uspjet ćemo mi to. Bar ću je završiti danas. Neću nam... Ajde da vidimo. Odmah da li će ovo da uklopi. Hoće, ljudi. Hoće. Evo je. Neće, jer ova ne treba ovdje. Jebem ti budalo. Samo sam obrnula strane umjesto da stavim onu tamo na onu stranu, ja sam stavila ovdje, pa zbog toga nije uklopila. Da idemo sada, zavrnemo ovu. Ne mogu, ljudi, više glava me boli, znači ovo muškarac ne bi uspio da sastavi, vjerujte mi, sam. A ne ja, kao žensko. Mama, rodila si sina. To. Ajmo, druga strana. Ne, definitivno skidam i ove nokte, ovo mi tako ide na živce. Baš me nervira. Tako. To je uklopilo sad taman. Ekstra. Dobro. Šta je dalje? Dalje ide vrata. Idemo vrata sada montiramo, ljudi. Da mi se pridrži, ali pridržat će mi niko. Ajde, nogom ćemo. Ovako. Ušilica. Eto ga. I na kraju ovako izgleda.
to bi bilo to. Ćao.